ni igitekerezo nshaka ko tuganira, nshaka kugeza ku bantu benshi, ariko cyane abantu b'iwacu biriya ruguru cyane niba nshaka kubwira abantu bakiriya ruguru iwacu. Ntabwo ngiye kunenga umuco wacu, ariko nyine hari umuntu waza yumva wenda ashobora gukosora ku muco wacu. Icyo nshaka kuvuga hejuru y'abana b'abakobwa. Iri iwacu murabizi habaye intambara, abana barapfakaye ari batoya, ariko umuntu yabitekereza banabireba ugasanga abana bararenganye, umwana agapfakara ugasanga umwana apfakaye afite nk'imyaka 20, bamara bakamushingira umugabo ufite nk'imyaka 70. Icyo kintu cyane ndabwira abana b'abakobwa, icyo kintu rwose ntabwo ari cyiza. Nuzoza ufakara umugabo yapfuye, icyo n'igihe kiba cyageze. Uza utaha nimba ari iwanyu usubireyo, nimba ufite nk'umwana wawe umwe usubire iwanyu, ugende iwanyu, nimba warigaga usubire uje mu ishuri uje kwiga. Ureke kujya gushakwa n'umugabo ungana na sogokuru wawe. Kuvuga ngo umuntu afite imyaka, abana b'iwacu bazashaka bafite imyaka 14, 15. Umuntu agapfakara afite nk'imyaka nka 19, ugasanga baguhaye umugabo ufite imyaka 70, 60, ngo n'umugabo wawe ntiwamukunze, ukagenda nko kubera ababyeyi n'umuco nyine w'iwacu. Yego ni ukuri umuco wacu ni mwiza pe, ntabunenze, ntawanga umuco wacu. Niyo turi mu mahanga abantu bagiye batatanira umuco wanyu w'ababyeyi wacu, ukuntu mwatureze nizo tukigenderaho. Ariko hari zo umuntu agenda abona unenga, ukabona atari byo. Abana b'abakobwa mugende mwihagarareho. Ibintu zo gushakwa n'abasaza mubyange. Umugabo wawe nazoza apfa, uwo ni ubuhanya buba bwabaye n'igihe cy'umuntu kiba kigeze, umugabo agapfa. Uzo ufite n'umwana umwe, ufite n'abana 2, ntukaze ureba muri ka kababaro no kuvuga ngo wenda ngo nyapfakaye, ngo numara mbahaje umugabo w'umusaza ngo wama wemera ngo aragushatse. Uzugenda usubire ku ishuri, ugende wige, nti wakwiga ngo uri umugabo, ubansubire iwanyu wiyakire, ushire ubwenge ku gihe ibyabaye uvuga ngo byabaye, ariko ugire witekerezeho ejo hawe. Ubundi umuntu gushaka n'umugabo utakunze w'umusaza bakubwiye iwanyu ngo genda, wazubona nk'abandi bana mungana bafite abagabo b'abasore, ukazugira isoni zo kwerekana umugabo wawe. Ako ni akarengane gakomeye. Mwabana b'abakobwa ngo mugende mwihagarareho, mureke kuza mushaka n'abagabo b'abasaza. Ikindi kandi ese ababyeyi bacu ko umuntu w'umusaza nyine yapfakaye, upfakaye ufite imyaka 70, ese wowe bagiye gushakira umwana ukabona uko barira kuzanira umwana w'imyaka 20, eka pera aho ngaho kugeza kuri 25, wowe uzobona uwo mwana mukwiranye? Ubitekereje nawe ukabireba ugasubiza amaso inyuma. Ubugiye gushaka umwana w'imyaka 20 ngo uwo mwana umwana uri nk'umwana umwuzukuru wawe, mbese ngo agiye ngo kuba umugore wawe. Muri icyo gihe uwo mwana ashobora kutakubaha, ntagukunde kubera ko mutari mu rugero rumwe. Ikindi kandi ndabwira abasaza bacu ni ukuri, nubwo umwana yapfakaye, umukobwa wapfakaye, si impamvu yo kuvuga ngo ntashakwa ubwo yapfakaye. Kuvuga ngo ntiyashatswe, ngo umugabo yapfuye abyaye rimwe, uwo mushaka mukabana nta kibazo bafite, ni ikibazo aba yagize nyine ko umugabo yapfuye. Ariko imyaka ntibayongeretse ngo umugabo yapfuye wenda ngo uvuga ngo hari ikindi kibazo afite. Muzamugenda mu bashake, nta kibazo baba bafite. Ikindi basaza bacu bize, bamaze gutera imbere, bamaze kujijuka. Mushiki wawe nazo afakara nimba uri mu Rwanda utakiririya ruguru, cyabe n'uririya ruguru nawe ukamenya ko mushiki wawe yafakaye umugabo yapfuye, uza wihutira kuja kumukura ruguru umujana aho uri. Nuwo uri muri Amerika, waba uri muri Canada, waba uri muri Norvège, waba uri muri Australia, aho uzaba ari hose, uzuhamagara ubabwire ngo mumuzane aje kwiga. Uwo mushira mu mushinga runaka, ukagira ikintu umwigisha ciwe kimuturuka mu maboko yiwe, uko mushira mu mushinga hamwe yatukora uyu mushinga, ejo hawe nawe uzomenya uko uzobaho. Ariko abo basaza bo gushingira abana b'impinja ntabwo ari byo. Ikindi igitekerezo nyatekereza ndavuga tereka nkivuge, abantu bazocumve. Kandi hari zo umuntu ashobora kuvuga nyine Kinyarwanda umuntu ntanakivuge neza, ariko namwe nanone mu magambo mvuze hari amagambo amwe mushobora gukuramo mukumva ariyo. Mureke gushingira abana ku basaza, umwana ngo nazafakara mu mukubiranye muri ka kababaro ngo nashakwe n'umusaza. Ikindi kandi umwana ari mu gupfakara, wenda umugabo asize abyaye afite umwana w'amezi 2, yavuga ngo aratashe,
mukaja kumwonkora umwana wiwe ngo siga umwana ngo ugende. Ese ko muba mubanye neza urupfu rukaba rwaje kuki mutareka ngo ajane umwana amurere aho ari nimba kiri iwabo arera umwana wiwe, umwana namara gukura azotahaje iwabo. Ariko muza mureka kubaka abana ngo nimba avuze ngo aratashe umugabo yapfuye mwari mubanye neza yari umwana mu rugo nta kibazo mwari mufitanye, ariko umugabo narara yapfuye nasohoka mu nzu ngo siga umwana. Muza mwumva ko kababaro ko kwikuraho umwana wawe wabyaye utapfuye. Ibyo bintu rwose abasaza bacu ababyeyi bacu mugende mukosora ibyo bintu byose, mubikosore mubishire ku murongo. Umwana napfakara mu micizere mubwe yatejo hawe ni heza, mureke kubaka abana babo. Done intambara zarabaye twageze mu bihe bibi. Abasaza nabo muza mushaka abantu byibuze nimba umuntu afite imyaka 70 ukabona nk'umukobwa wenda ufite imyaka nka 30 byibuze uwo nguwo wopfa nyine kumutwara, ariko umwana ukiri munsi y'imyaka 30 tumukaza mushingira abana ku basaza. Murakoze.